Upacara nyekah entong mula dudonan upacara ngaben. Nyekah tetujone nyuciang atmane apang melah pejalane ke sunia loka. Biasane yen anak ngelah upacara pitriyadnya, liu nelahang prabiya nganti puluhan juta. Pangiritan ajak biaya, desa adat Sibangkaje lantas ngadang upacara nyekah, ane biayane gotong royong. Pendesa adat Sibangkaje Imade Siriarte nyelasang, upacara nyekah kinam bulanan mula hasil uli mesadu Arab ben sube setujuine ken kramane. Nyekah pertama tain adange dugas tahun 2012 biasane kelaksanang tiap limang tiban cepok. Ulian sawane ngangsan ngeliunang prajuru ajak kramane lantas pakat yen nyekah kinam bulanan ke adang tiap telung tiban cepok. Upacara nyekah kinam bulanan tetujone nyuciang atme. Biayane urunan pada pensuang. Kramane masih sing besbat mesuang biaya. Biayane sing je uli keluarga ajak desa adat dogen, ada masih sumbangan uli donatur. Tiap keluarga kena biaya petang juta rupiah tiap sawe. Jani desa adat Sibangkaje subenyekah kinam bulanan ping papat. Tim Bali Express ngelaporang.